Paimandan joto media friends, teibu naitonai di prahaste ni joto takok teibu semua hamdak maya pharai tini press meet kaisa kogno announce khainani bagai ma phaikya 3-4 mas ni long process ni yagulo जों दिनै जोंनि फाटार हास्टेवा तिप्रा गभर्नमेंट बाय स्पन्सर खायजाक स्टूडेंट बीएड ते डीएलएड फरायनाय रक गोदोंमा रङै बर'नि स्पन्सर नि रांमाया ngै पहिलाव आने र फायख्या बर'नो बर' जुबाजुग सानानि बागै दानि के बर' स्पन्सर खायजाक मानि रांमालिया ngै बायथागनि बिसियो रांमालिया ngै बर'नि निजेनि बायथां रांसुगलिया ngै जिनि एडिसि हाफां नि थानिव जुबाजुग सानाय हनै आनि थानिव फायख्या आनि थानिव फायबै आं बर'नो अरखा बबाग्रा बाय मालाय नायग्रानो ते जिनि एडिसि हाफांनि बोसोर रां दङ किसा नायलायग्रानो बनिया गलो जों बोसोर जरा रयना नायलायनाय हाय हनै साइड रखा मनिपुरै बबाग्रा बाय मालाय रखा ये बबाग्रा बो कग्रवै रखा एडिसि हाफांनि बोखागदै बर'नो जुबाजुग खायसिनाय खायलायनाय हाय हनै बबाग्रा बो कग्रवै गे जों सिनि कग रमानि बबाग्रा कग रमानि जों ओ कगनो नारगनानि थाङै तिनि long time process तालनै तालथाम नांखा जिनि तिप्रासा स्टूडेंट दग अनेक खयरानि ओंखा ओ जराव जों बर'नो सुबानाय हनै बर'क बाय फेस टू फेस बार नो मीटिंग मा खायलायखा तानि के चिनि थानिबो फान अवेलेबल करै रां करैनि बागै बर'नो जों बोसोराव माया जों थौनो हिसाब किताब मा खायलायखा चिनि रां जों बर'नो बोसोर जरा रमानाय हनै यागलो जों बर'क बाय फाइनल डिस्कशन नो एग्री खायलायखा 75% 63,000 तो रां थाय दङ बर' कोर्स फी रो थाय दङ 41 जना इंगे आरो जागा जों 75,000 खलायै 47,400 के जत 41 जना न रनाय हाय हनै गसिलायखा बाय केने डीएलएड परै फायजागो 50,700 रां थाय बर'नि इंगे 50,700 नि बिसिं जों 75% रनाय हनै कक सालाय माने 38,025 टाका खलायो हाके टोटली 29,64,375 टाका टोटल 68 जना स्टूडेंट नि बागै ना इंगे बनो नानानि बागै जों चेष्टा खायलायखा रलायनाय हनै दिनै फाइनली जों बर'नो रवै माखा तानि के जों वान सब थाय दङ जिनि दिप्रासानि जे आसो 68 जना जत डीएड बीएड पास खायजाक डीएलएड पास खायजाक जिनि दिप्रा हास्टेनि बागै बर' बेलाय जिनि मूल्यबान स्टूडेंट दं फरायनाय दं तानि के बर' जिनि दफानो फायनाय चालो संसावै मानाय जिनि दफानि बागै सामं खायनाय बर' टीचर ओंनाय ऑफिसर ओंनाय नैनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर लेवल ऑफ बर' सामं खाय मानाय गे बर'नो जों एसएटी प्रासा हिसाबै जों एडिसि हाफांगो तंगै जेकफानो सुबानि नांगो हाय हनै जों वान सखा गे वान सम माने यागलो तिनि जों बर'नो जतनो नङै रखा 68 जना और लिस्ट दंगो बीएड फरायनाय ते डीएलएड फरायनायनि लिस्ट दंगो लिस्ट दंनो रवै रनाय हायके बर'नो जों तिनि रखा बर'बो कुचिं जाखा बायथाबो जों एडिसि हाफांनो ते ओंगै बर'नो ककचार खा निरनो जों जे सुमानि एडिसि हाफां सुबा मानि हाय निरबो तिप्रासा लुकुरंनो फायनाय सालो ऑफिसर हा टीचर हा गे सोया बर'नो निरबो सुबा दि हाय हनै जों एडिसि हाफांनि होते ककचार खा बबाग्राबो बारबानो साइटं बर'नो जेसपानो अंथों दायति रदि बर'नि अनेक प्रॉब्लम फेसिंग तो हा दिनै टेट परीक्षा अंफ्रो गोबांमा चिनि तिप्रासा र बर' एटेन्ड खायलायखा पास खायमालिया बाक्सांखा जे पास खायजा र बर'नि जागा फालै वाक फालै सार्टिफिकेट नानानि नांखा जोंबो जरावो रयमालिया बर'नो
इंगे बाक्सा बाहायखे नाखा इंगे जागा फालजानाय करै वाक फालजानाय करै tok फालजानाय करै so yaro इंगे borok certificate bo naimaliya omahay obostha o kalaijak tong tabe 2018 borokno sponsor honai tilang इंगे sponsor fully sponsor borokno thangmani phaibani flight ticket soho aro tongmani jotono ronai hai honai sponsor tilangjamani इंगे paithak 2021 hingkeno borokno phainani tei thangnani bagui rang rojagliya hai honai student rok sao इंगे nini tamo sinai borokni stipend bo apply ma khaine omahay rok khe clear khe sajagriya hai honai student rok sao इंगे baksa student borokni stipend ni bangai online o application khaikha इंगे already baksa application khaimani pore stipend bo makha baksa maya bo kha इंगे Tripura government ni boktobyo hingke jehetu borok online o application khaio stipend naha इंगे sponsor romaliya mane khoroksa byakti dual facility maya hai hono state government ho इंगे borokni bising bahai kok salaikha tuma nglaikha bono to sung asuk saimaliya hiaba ang chithi soikha chini tribal welfare minister no omani beparo इंगे bobu sao khorok mane as per rule khoroksa borok dual facility naimaya इंगे hani bangoi ta usini student no sung roimaliya hai honoi borok chithi o reply khai इंगे chini naimani khe haya borok dual facility maya rules o guideline o turi tong kuri bosung naimani bisoya bosini tiprasa jehetu sponsor o thangha borok jehetu kuri rang puja kuri sponsor by flight ticket ni thangphai ni rang mani nang aro maliya hingke borok stipend mangla hingke bono use khaipe ha student obo gosibai kha sung chini pocket o rang sikuri stipend ni rang maha sung jehetu sungle sponsor siba hai honai borok sibai chai paijagla ha ba no phaipro flight ticket dok tangoi phailega ama haike kuri khang pai ha hi student nok ni boktobyo hingke yang ke saha dual facility maya student nok ke saha sponsor si hingke stipend mai de tong tanai jono sponsor hingke sponsor ni rang rodi student nok ni boktobyo hingke aro jaga to jong borok ni boktobyo no jong naini thangliya chini thani borok rang normaliya borok high court o pojonto case khaijak chini student rok high court o case khaijagoi borok no court o bo phaidi honai honjakha nini state government tribal welfare ni director tei student no party khaioi o Aryan college Gita college ni authority rok high court o case bo khaikha nge chini bubagrani wansom tei chini wansom hingke omono aro rules dama tong kuri chung naini thus thangliya jehetu chini tiprasa problem o ungthong ha jongjalo ungthong ha borok tei rang rogo ni moto borok ni capacity kuri kha इंगे परीक्षा में निकुन लाभ करी खान बीएड परीक्षा है 3 बছর परीक्षा है सर्टिफिकेट समाया बरनि कैरियर किस करी खाने इंगे जों अजराबो जों वासोबो चनि तिप्रासा हिसाबै जों बरनो चुबानानि ना हाय होनो जों चुबालाय 25% जरा 125 टाका जरा ले नरबो जोगार खाइदि हाय होनो बरक बायबो सालाय एग्रिमु तिनि रलाख्या इंगे जों रलायमानि यागोलो ताबो बरकबो हायनो माङै जतन खुसिं लायखा बरकबो गसै थांखा दफानि बाङै सामन खायनाय होनो जों बरनो हामारि रावो बरनि भबिष्यत हामथों आसों हामबाय जतन खुंबाय